Ovoga puta još nešto o odnosima u porodici. Ponekad roditelji iz najlepše namere, a izreka kaže da je upravo takvim namerama popločan put do pakla. Dakle, roditelji želeći da deci pruže najbolje, često i preko realnih mogućnosti, naprave grešku. Mlad čovjek koji nije morao da se potrudi da bilo šta dobije, već mu je sve servirano i pre no što bi uspeo da poželi, prosto ne ume da ceni značaj dobijenog. S druge strane, roditelj, svestan velikih odricanja kojima plaća udobnost svog potomka, osjeća potrebu da mu ovaj uzvrati zahvalnošću. Mlad čovek, ukoliko nije drugačije poučen, smatra normalnim svako davanje s roditeljske strane, pa kad se desi da mu zahvalnost bude zatražena, biva uvređen i zbunjen. Neretko i kao po pravilu razgovor na ove teme pretvara se u svađu, gde učesnici bivaju podjednako povređeni i puni nerazumevanja za drugu stranu. Tako oni koji bi trebalo da su jedni drugima najbliži postaju suprotstavljene strane u besmislenoj borbi, najčešće bez izgleda na pozitivan ishod. Roditelji postaju nesrećni, a mladi nezadovoljni i ogorčeni. Tek kad se otisnu dalje u želji da sami budu svoji gospodari, možda u hodu shvate, bar delimično, veličinu roditeljskog davanja. Nažalost, tada je često kasno da se odnosi poprave i oni ostaju na nivou formalnog. Zato, bez obzira na mogućnosti koje su najčešće skromne, a i kada to nisu, ukazujmo svojoj deci na sav napor koji ulažemo da bismo zajedno sa njima živjeli lepše i bolje. Sistem vrednosti uspostavlja se vrlo rano, pa će tako i naša deca umeti pravilno da cene sve što smo im dali, a zahvalnost za to neće morati da se kamči, već će prirodno doći sama po sebi. U prilog ekologiji duha, Dušica Popović.